Asale ngomo lethande egameni likaJesu. Bazalwane, asingene eveni laNkulunkulu. Exodus chapter 20, chapter 8, verse 26 to 28. Awuphuzile mali Masilela sihloko sethu sithi impilo yethu sifanele siphume ngalokuphelele eveni. Kufanele siphume ngalokuphelele eveni. Phume sizigeleke kogogo wami labahlala emathethe lebathandako. Phume sizigeleke eveni. Makhulu ngokuvela kusiwe ukuthi futhi kodwa leMozambique ngoba leMozambique usephela. Ukuya useliva liyagcwala lebuse lapho kuwe. Music welive. Boom. Ingani? Boom. Emama aphum. Uqini. Boom. Lemcabango lemini. Boom. Zwaneni. Exodus. Lekaba nje Exodus lishophuma. Chapter 8, verse 26 to 28. This is the Amen. Matthew Exodus, section 8, verse 26. Pastor Siphume sishayo sesine diba. Lalela sishayo sesingakilesi. Sesine. Siyangena siyafuza. Mose waphendula wathi, cha, kungeke kulunge lokho. Ngobe leminikelo yethu yemihlatshelo itawuba sikhubekiso lesicefe kubantu baseGibhithe. Ngicela ukuthi manje ngoba sishumayela sihamba kanye lapha Moses ukhuluma uthi Faro la uthi ngoba Moses bekamtshela ukuthi siyonikela uNkulunkulu wethu edlala uthi ke lo uFaro khabe nikelani khona la kithi lo sifunda la eSwatini. Siphethe manje ukufika konke siyabona sinebazalwane. Sithandazela nekinto lokufana sithandazela izawele leyo. Uthi Moses kahle. Ngeke sikwele lokho ngoba kunabantu ngoba babantu kuNkulunkulu. Abasiphethe lokho sisabe sikwele. Umuntu wenyama ngeke aqonde kwabamoya. Umuntu wemoya ngeke aqonde. Uyakuqonda into yenyama. Kuba bona lokho umuntu uthi kahle fana. Ngoba Faro bekamkhonalishela ukuthi banikele khona eGibhithe. Thuleka manje. Amen. Nasinikela ngemihlatshelo lesinengiso emehlweni abo. Bangahlala kanjani bangasigcobi ngemali. Amen. 27. Kufanele sithathe uhambo lwemalanga lamathathu siye ehlane kuze sinikele ngemihlatshelo kusimakathe lo uNkulunkulu wethu njengoba yena asiyalile. Jesus, uyalalela uNkulunkulu bazalwane. Kufanele sisuke lapha silamukelela uNkulunkulu. Funa sisuke. Kubeka manje. Faro wathi, ngiyanikhulula ukuthi nihambe niye ehlane niyewunikela ngemihlatshelo kusimakathe lo uNkulunkulu wenu. Kepha nongo ningaboya khashane kakhulu. Ngicela makele nitusele. Awuphinde lapho mangena njani kepha ngoyela njani phinde ngoba ngolo mshelo ufuna sunaka. Funa njani? Ningaboya khashane kakhulu. Nibona njani asemsizisiwe bashalo amahle? Ningaboya khashane kakhulu. Nibona abadala khona la Eveni bele bangani belize. Sijoyine kumhlangano emahedeni bakhe banoko. Nihambe niyona masingwabisane nelive. Nende luhambiswana nelive. Vuthele. Wena vuthe. Nakunibona la sesilo yana ebazalwane ninenzawa loyo. Ngiyabuka ukuthi nginika abantu cash. Aboqala babenzisa amthanda uyala my cousin. Wangulu usisi. Angimuntu cash. Mfake mobile noma iwallet noma kunayo. Asuka la wese wabona nje ukuthi uyakhupha. Uyoyisebenza. So utawusebenza wena ukuthi le mali kuye. Inkinga iphelesile kuwe uthembe umuntu. Ngemali yakho angathembi uNkulunkulu. Kanti Hagayi chapter 2 uthi igolide lesiliva laJehova. Usho ukuthi lapho lokunye uNkulunkulu akakwenda kulabalanga emgcini nakwendawo futhi njalo. Uthatha umteko emahedeni uwabishela abazalwane. Before the rapture. But we are not going to start position and he's doing it right now. Unkulunkulu sakobonakika emahedeni asakopela imali kithi. Wadula kudendini. You must make the way of God. One thing I know, is that Israel is being shaken.
Ucabanga ukuthi hit lekhona yalo wena inomali. Lele bulala kilwana lele nithembe ukuthi hayi ngoza isime nesifundo sifuyota. Iyafa kuyawala. Ucabanga ukuthi pulpit of Africa sesilethe kuba iAfrica pulpit of Africa. Kwenele la lokuselanga lize liyoshaya 43 degrees. Ushe uzotshala, ushe tshala, usayonke into. Nyalo ngalesikhathi lesi. Lesikhathi lesi nesikhathi wazi ukuthi siqala kungena ebusika sikhuluma ngokuthi kunalabalimi emuva bayadla nyaliphathule lupho. Siqale sakubhala sasinayinala nayina awumaka ukuthi ningayishaya inala mthana. Waqala kakhuluma ngoNkulunkulu ngalima ngakusasa. Ngilo nje ngilamfumba kulamalanga ngasasa. Ngoba la ngilimela kwenda nje. Tambile la ngiyo mabhokoko. Yezi ngishayeli nala mina. Ngoba kalalela ngoNkulunkulu ngona kakhulu ufuna wende manje. Yengiyini bazalwane. Angangaphe. Hlala kana nabangani bakho lahlelele. uNkulunkulu ngathi awulinde kusasa la ukuyolima mzana. Ungahambe uyofisa amakhaya umsebenzi athi uNkulunkulu uthandile bangalima yini. Mhlawumbe bahlelekile bosibaba. Udakhomba labanye bahamba. Mina ngilibele lapha msebenzi ababeshoka sanike sathina amakhaya sathina kubo. Izawushawela. Sawuza nakubula ngipha nakumbona. Amen. Nyalo shaye baba bakhala abantu nasikhala. Elijah akhala khona lapho ngabondela khona lapha endlaleni. Kubeka mama. Uyithethele bese lasikhalasela. Ngicela manje ningimusele la. Uyeba ukuthi uyaphuma faro sikhalasele mama ugamele ngosi. Siyabonga mando zeke mando sikha abraze Soma uNkulunkulu ukuthi ubukhosi bakho mina azeze ibrando zeke baba wethu lomncane namhla imini baba siyabonga siletha inhliziyo yethu Nkosi phambi kwakho sitidikela kabusha impela babe livilapho liyasikhombisa ukuthi Nkosi asikaqali babe kukhona kwenzalo yakho uNkulunkulu wethu lomncane siyabonga babe mando zeke siphendulele babe emthandweni yakho siyabonga Nkosi kulithumisa video lakho ngenxa yokukhulu bakho uNkulunkulu lithi livilapho ngathi lihlabelelo chapter 8 indumiso yakho iwelile emlonyeni wethu iswane uze Nkosi ukhoneke ngendlela ngayo uze babe ususe ngapho kulabo labamelene nawe babe yini ke Nkosi umuntu ukuthi ngoba bethemba kangaka uze Nkosi ubeke ubukhulu bakho umenda phosa lingane nawe ngegama lika Jesu babe sabe lapho sikhulumisa ngalo Nkosi sithethise siyale sisuse babe sigabeni sibeke kulesilandelayo uNkulunkulu sethulele ngalo babe wethu lengcwele bese usigcwalisa ngemandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi uNkulunkulu bakho in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Kumele siphume ngalokuphelele Eveni basekhaya. 15 minutes lo say bese siyakhuleka. Number 1, ngisafunza leli lijwayelekile. Kulethito lethile ngiladembulile uNkulunkulu ngale livi. Umthethe Moses uNkulunkulu wamthatha wamjika kuMoses. Wathi uNkulunkulu Moses wadalwa ngama-Israelites boma kwakhe nengamaJuda awaphi nabakwakhe. But isikhathi ngaso wadalwa ngesikhathi la khona bantwana baka-Israyeli bebanza kakhulu. Wasethiwa-ke akubulawe bafana labanga-2 years and below. Nakubulawa labafana uNkulunkulu uneliplan lelihle kaMoses. Legama leMoses lisho ukuthi ngimtholile emantini. Akathiwanga abantwana bakhe Moses, wethiwa indodakazi yaFaro. Le nayo yayifanele ukuthi ingabi ngilenta uthatha pause, but lo muntu wayo lemlanga kuthiwa abengasiye longathi ukahle ngayihloko. So lokuhamba kwakhe lo sis noma lendodakazi yaFaro iyongeza sevele sewulungisile make nababe waMoses ukuthi bamakhele ibhaskiti labayibuke ngekolitayi bamfaka ikhathi base bathi kumele hamba ugade le bhaskiti ngoba yayile kwemandi ugade lokho ufika kanti wakuliplan kaNkulunkulu ngoba sijala ukuthi umzala Miriam kuna Moses
Mzala Aaron unaMoses. But sithola lapha sithola ukuthi le ntombazane yayiyogeza kulomfula lokuthiwa yi-River Nile. Kahle kahle beyangayogeza, bekayocela umbala uNkulunkulu loyinyoka lohlala ekhansi emanini e-River Nile lophana nebandla. Nahamba bethi mphelele timbone Moses antanda kuleli basket. Holy Spirit help us. Imbona antanda kuleli basket athumele lethi mphelele athi ngithathele nani basket ngoba liyabonakala aliqini babiyanda. Ulayitheleni Mary uligadzile ngiyabona plan lasekhaya ezulwini. Bathatha ibasket balilethe kuye lo sisi noma le ndodzakade kwafa. Alikwabule ukhumbule ukuthi lesikhathi lindanda lapha akakhali Moses. No uyeva ukuthi angaphatha tanda engijwayele ukuthi impathe. Because that was the divine purpose from God. Ukuthi angabani umsindo noma ngikuphi. Ngoba kaNkulunkulu kuyehluka kunekwelini. Umntwana lobelwe ngekwentebo laNkulunkulu akakhali sinoma nje. Futhi akadingi kukhuhlelwa nanoma ngiluphi uhlobo lwemithi nje. Egameni lenkosi. But-ke iBhayibheli lisitshela ukuthi the minute bathatha ibhayisikili baliletha kulo sisi walivula yena lagwabula. The minute aligwabula wakhombisa Moses ukuthi angisiyo into longacabanga ukuthi izombi but ngumntwana ngawukhombisa ukuthi ngikhale. Umntwana lophilako uyakhala. Uyithabu ukuthi ungadala umntwana angakhala. Wakala nakakhala Moses wakhala wathi 1 2 3 waphinze wabili because Moses was a type of Christ. Makatula Moses ngesikhathi atometha igama athi lo Moses ngoba ngumthole emanini yajika indlela yokugeza kwabuyela ekhaya. Walungiselelwa iphathi yokuthi senginemkhana ngititholele ngithethele igama uMoses. Wakhula Moses wakhula angumJuda angumHebheru but wafaka iculture nakuye yagcwala insizwe kusukela emncaneni ayofika 6 years. 6 years umntwana wamfundisa lutho noma ngafika 100 years aphile lathola 6 years awuphinde ususe. That's why it is very important as a parent ukuthi umntwana wakho kusukela noma ngalo acabanga ukuthi akabahambi lana uyofika 6 years uthethe konke. Moses ungena preschool ngena grade 0 ngena grade 1 uyemvasi ufunza konke lwathi lonke laseGibhithe. Ngalelinye indaba uma ufunza iBible history nabo church history labanye ama-scholars athi lo kwamenza abe nomlando ngesizwe semaGibhithe. Abebeba bobaba wakhe nalathi ngethi ibhula lakhe eFaro bakhuluma kahle ema-Israelites ukuthi lesizwe siyakhula lesi. Phela ukhumbule ukuthi isizwe sama-Israyeli uthiwe amadoda onke beka-600,000 layisana. Hayi bantwana ayibafakti. Kanti ipopulation yase-Egypt wabe between 3 and 4 million. Bantwana ba-Israyeli wabe balako 2.4 million. That's why asiFaro lesizwe lesi lokuthi babangenise ekwente digcina. One bathatha Faro lomusha ekufeni kwaJoseph. Lo wafike wangabathi udlelwano bekhona kuJoseph kanye naFaro lebekakhona. So bakhula la bayanza banza kwendlula lama-Egyptians. Ufika lapho lo moya lokuthi ufuna babulawe bafana hayi mandokatana. Moses uyakhula uyayiva le iyakubuka la kuye lento yokuthi phela mina ameJuda but ufuna kuyila
ilwa nenyama. Kanti umbhalo uyasho ukuthi batawuhlala 400 years eGibhithe. Bathi nasebahlala 430 years. Lokuhlala 430 years, mlungu lwakwenda Moses wadelela le process yaNkulunkulu. Umuntu wekuqala lokwathi ukuphuma uhlukanise uyishiye libe uqala before alandela abakubo kwabanguye Moses qala wamkhipha uNkulunkulu after sakulele the Egyptian walingwaba wamkhipha uNkulunkulu wawekuqala kuphuma ayenzaweni la uNkulunkulu afika kubeka khona uyosenjethwa. The reason uNkulunkulu afuna siphume Eveni ufuna ukusisebenza ngenteko lakhe. Rebeke suka mando kostela kuma kosuka wakriza Moses waiswa la atafika khona manje la atafuna khona afunze khona kwebusi athi ukuthi kimfu awutilanzele ngemuva bathi ulanzela wena uphethe wafundiswa umuntu uthi imvu iluswa njani. Wafundiswa uNkulunkulu in the wilderness nekuthi abakanise nalo babe lebe babe. Ukhumbule ukuthi uhamba na 40 years ubuya una 8 years. Ento sayiphume eGibhithe nebla. Iyafika le ifunza ukulusa, funza ukuhola abantu. Baphela nalo kwangena ingomiso. Chapter 3 Exodus mlabahlangana khona. Ujwayele kuya kulesihlahla. Ujwayele kulusela phansi afo. Abejwayele ukuhlala kuso sibe ngumthundu. But on this particular day, lokuthi 40 years, usukile 40 years isona uhlale ehlala uhlala ngabule khaya balekele kulo. Ngoba kubalekela kubantu kunemthelela bakhona wemuyeleki ngalokuphelele. Umuntu akadalanga umuntu wadalwa uNkulunkulu. Umuntu akanetinkinga ufuna balekele kumendi wakhe. Thank you, Jesus. I think that's saying tonight. Alabantu mthandaza Moses. Sokune makungu ayalempela. Ngoba uNkulunkulu nakakususa esibukwini ukubenza wena efanele yena. Adokusebenza ngani? Moses yana abana baba kana basele bomalo bokalona nabomeleli basele mbekiki. But in verse 6 are in a form of being slaves. Suwamalenda ngaleta ngalo sekufuna kusendela. Ngoba bakhona la la kusendela khona. Wasibona sifuza lesana. Siyasonze. Funa ukusebenzela. Siyasifuka wena usibona siyavunza siphele. Hey, anointing yaNkulunkulu wasiyafika kuwa mthani. Iyawuphethisa konke lokungasiko kwakhe uNkulunkulu lokho. Isayine uqala ukusongena emoyeni. It's the glory of God. And it's the level lotawunyanya ngayo sona. Usikhulu. Uyabona la ufuna ticket khona ukuthi usakafika iglory yaNkulunkulu. Usuhlale nebantu la ekhaya. Lento lela kuyingabathisi. Look comfortable usanya abantu lona kakhona. Ungazi ufike lento lesinayo la isenta kusina siphuma la singabatsheli ezikana nabo lekhaya sethiwa because they won't understand. Abantu abazalwa bayizwana. Wethu kwenta njalo ubathandazela. What's the Bible chapter 3? Uthi owakulasa ucethe uthi la asonzela uyakhuluma ngokukhuluma kulesihlahla ngoba umlilo uqothula. Uthi Moses bokuqala khumula uyakhuluma kana ukhumula lo mlumzana base lo muhle
Chapter 6 wa Ephesians. Uselekugcina bazalwane qinane enkosini nasemandleni namakhulu. Usasembathe konke thina bazalwane. Simbatha konke impahla ekuvikeleka kwezizwe. Kubala le amari yonke imbathiswa uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu kukhumula. Bese uyeka ngoba lenzawo lesekume kuyo loyijwayele. Abakusuthi uNkulunkulu la ishalom. Lethi uNkulunkulu lo mzali. Akubona ukusebenza kwala ishalom. I tell you, the day is your kingdom of Zalabazalaba. This one was remember within 2 weeks. And that's kind of Kumula as Kenmu. We had seen Moses spoke to Farah's law. Abamatelana mo Arab, Abomerian, Abomaba, Abamatelana my Israelites. Wakana African will not make you look at Cheba. I won't know again. It's either Carlos and Gatanga and go to the blow again. Kumula mukalenza usokuwenja wabese uyaqala umphuma waqala wena lokuthi amdemonstrate ukuthi ungubani. uNkulunkulu akalethi lenye into letawukhamba from outside, but usebenzisa into lekhona lapho wena lo mhlawumbe kulokuphethe never wazalwa. So uyawuvala njalo moya lokuthi next prophet obebalawo ukuya kuphi is the man of the moment. You are the man of the moment. You are the man of the moment, the man of the hour. There is anointed, but you are anointed by God. Pastor, le pose roba con pastor, si un pastor nawe. Let you pum. Pum aí, o pastor nawe. Ngoba bonke abamamwele kamela ngoba bemanje babethe manje. Let's stop it, full of 5 to 10 minutes to say. Now, big instruction, big instruction. Yemusikenya labasala buyela alanze noma khipe lesizwe sakhe kaIsrael. America eGibhithe. Now ufika eGibhithe. Ufika so okuqala abakayi. Ufalo. Uyabazalwa. Ngeke uyesele uma bayibazana batho babise mthandazwe. Uyabazalwa ukuthi nihlangene naNkulunkulu uthi ufanele ukuthi yena hayi mina ukuthi ngimkhiphe. Kufanele ilanzi zakaMoses sifunde leli lesimo moya. Moses bayangachaya isifuba. Bonke belabela uNkulunkulu leli. Uthi uNkulunkulu utangikhipha ayidibhe. Uyabathi idibhe iqala isuka kulabazalwane usokoliswa kulabazalwane akafiki ifana. Hallelujah. So abazalwane sisawathi ngami kusiloNkulunkulu wakho lokuphumile utosikipha la ukuphumile leniyo uyamazi kahle ufana ngamtshela ngalo ufana mana wathiko akasalaleli ngoba uyamathi faro ukuthi mafaro uyedlula umoya uwatshela ngoNkulunkulu waAbrahama waIsaac waJakob uthi mhlabene naye baqale bademonstrate bademonstrate wathiko letikhulu uqala wathi ufaka isandla sakho ngoba Moses waqala wambuza wathi akangikholwa ngala bantu lelo wathi uNkulunkulu uphethe wathi uphethe ikhulu wathi awujike phansi wayijika phansi yakhuphuka beyinonga waphinde wathi awufake isandla sakho kunini abakwenda boNkulunkulu naMoses uze ngoba usho lana bazalwane kuyavunyelwana before kuphunywane. Amos 3 uthi ungeneka nababili bahambe bavunyelana. Mafuthi wathi Matthew, John, Mark, Luka chapter 12 the Bible litshela ukuthi Jesu wabathuma labantu 72 uthi bahambe bayoshumayela bakhiphe amadimoni uthi bakhipha 2 by 2 uyayibantu bayizo bakhiphe
That's why in life you need a prayer partner. I don't have to take an answer. This is my prayer partner. Now after Moses, we have kids and our man. And I suppose the angel never said to Moses. I don't have many Moses. We see nitipete nikulema mfera kona ni kabana kona pela kuchela kuti kululusi pese wenda lokushongulu ngoba wasana naye wabayekela abantwana baIsrael wase uyafalo uma uqala chapter 7 wale ncwadi ya Exodus la qala khona la sesikhona khona sesifika la khona Letishayo leti kuthiwa bekakiletha uNkulunkulu utonke letishayo bekusinasebona-ke boqala nje lakwena Moses ngale ndlu ya-Aaron ngoba Moses lena uqala ngokuthi mina ngikwaphi uNkulunkulu ulokhomplena besikhuluma ngabo utsala khomplena bazalwane uzakwazi ukukhuluma mina ngisiloleka nalokubaleka ngenxa yesikhathi akazange akalanga bakukhuluma kwendeka khona lebhibhidi ngalokumusa ngalokuthi bekuphathwa sikhali kendi kuphathwa nabogolide kuphathwa nemikha yekulwa lo mlilo ube bovuthi uMoses ubona umlilo umhle ufaka sandla washasa ababovule sandla wasifaka ngoba nawe kusha the first thing you do tiyala wamboshiswa limi kamadima lwabosifana lwamadima hayi kwaphela nalona asendluleni lapho silatheni wathi uNkulunkulu ngalokuthi wena uthawukhona ukukhuluma mina ngidale ihulu ngaqala nalabantu ukuthi bonke udalwe ngini ungasho kanjani wena usawukwazi ukukhuluma ngoba nohamba webhahamba nami okay-ke ngoba uNkulunkulu basebanasitila sikhala uyazivumela kulokukhala kwethu but uyazi isigabeni sibele khona. That's why Isaiah was no matter what can happen, so much I can do without putting up war. Hallelujah. What's the Moses see? What's the Kulu? I don't know what to do. Without Pisia. Who go on without Kulumeda. So Moses now Kulu about Kuluman and Pisa. They say that I don't know what they like today, but who go on to be made about How about you want to hear Ezekiel chapter 18 verse 26? Without kind of two goats and Apollo in the bed to an Apollos. Which one goes a baby and Ishmael, and my tutor, there is no Ishmael, they were foolish as but they not in Uto in Nibal, I look to lead it. He had been put up two table, Papa, this is what you have, not a temple to pay. Wabila kutukwenda akwida na kunisida mafika baila lele sema vile kitu mkusikia bera na hapo hamba ndani na boga bana kabela kubadenela kusho kusotuti leo kana Apollos beibela yuvesi pati akumba pati swatwa yule Mungu basa kwa ile iti sola onge umoya kuthi baba baNkulunkulu yini uyalibeka livesi but when you discern the spirit behind your beka saNkulunkulu uthiwa Apollos bekashumayela ngemoya wakhe kembaneni sabayengile Apollos a great man of God very eloquent ayathi imbala bathi athumba bathi swatwa esesendlule bafike bokakhwila bafike bamthatha bamise ekhalawo bakhale bathandaza kala ukuze bangatomlimali nabaqeda ulimali ukuthandaza umuntu lo basitha ukuthi babe ne-common ground bavulelane befana bathi yaphindela ubeyamali ebavesimane solokubabata and Apollos nafuthi imibhalo besabalimele chapter 19 khona besabalimele Wafike Paul yathi uthole amadoda yakumayela Paul uthi nawe ngokelani umuntu mntana basa sizaka sesibe umbulali wayo yonke lento leyo ngaphokoza ngiyacela bazalwane siphume ngalokuphelele ukuze sobafundisa kodwa uNkulunkulu Moses iqale
chapter 7 uqala sisishayo tetimawu kade tikogodolo ono ngemali engade jingingade but nyalo silamu lesibutho sishayo ngoba sekufuna sitothandaza lesishayo lesilakuso Moses uthi mase afika Faro uthi Faro but siyafika lapho bazana kutotonke lesishayo abethi Faro ngiyangikhulula kusasa ngiyahamba Moses kuthiwa lapho lento yakwenza njalo bazalwa njalo kanjalo la bazalwa Moses kuthiwa njalo lebathi ngisayothandaza uNkulunkulu angabisabi naye angavukela ienda lokwenda kusaphume abantwana baka-Israyeli nomholi bekagcwele umoya kaNkulunkulu because uyakwati kuthotshiswa uNkulunkulu uyathi ukuthi ekugcineni kwabo konke batawuphuma la because God is in control abeyathi Moses ukuthi uphethe ivesi leli kuJohn 16 verse 33 Eveni ndaba lusizi but manini sibizi ngoba mina nginqobile live kantonza ngoba laqala latonza mina kuqala lobe kuliwa ngifaro bekungaliwa letinye izinto kwakuliwa the presence of the Holy Spirit the presence of God in their lives. Kuthiwa Moses uyokugcina nje khona la sifuza khona wathi ngisayothandaza uNkulunkulu uhlabese soyathambisa letishaya mama hamba yothandaza uNkulunkulu isiphi la uNkulunkulu akuhambise uNkulunkulu Moses bonke bekakwenza labazalo bekakwenza ngethandaza hayi ngetoyitoya baba Agaba involved go Aaron. We don't let him involved Aaron. Agaba involved la basalwa. Who involved Aaron. And ukumbule uthi utotonke letishayo. Usukele manje la nakhabo lapho usuka abantwana baka-Israyeli bona bebaba iprovision. Angeke kwenzeke basalwana ukuthi sibantwana baNkulunkulu sisisiwe sishaywe kanye netoni nele kwendele kuthiwa lesikhathi kufa emantimulo ngoba bagcina baphuma kuchapter 12 la sikhona khona chapter 8 kusesemseni sishayo sesifole sesemseni kusasa kuthiwa kutotonke letishayo nabaqedza nje sebathi sekubade manisa right setihambile tibawu setihambile tibuzulwane ngoba kuthiwa Faro abeqinisa kakhulu ngakhala when an enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord raises the standard against him. Usiraise kanjani ngomele standard? Usiraise through me and you by fasting and praying and reading the word of God and living a holy life. Ikukupila impilo Moses bazalwane nakabuyakela kuthiwa bekalungelo ukwendlula wonke umuntu lebekakhona emhlabeni. Hayi lokulunga kokugqokisa imehlo ngoba bazalwane balunga lokugqokisa ubona ukuthi uNkulunkulu ufana but lebi ukugqokela amehlo unaphuma namapande nawubona amapande usho ngamsisi uzangakho ubona ushintsha lewonke uyabona ukuthi ingwe yaleyi ngidalisemele lo munye umve ukuthi uthathe ukuthi angakhona ukukhuluma bamtazi ubona umngane wakhe waseveni athi ubuya bakusekwakho Gobisa emehlo kumfundi wena wathi namphulile igama lebandla akusilethulile igwenya uthwana mntakazi yaphuma kube bazalwane iphuma Eveni Moses usinakasuka lapho uyothandaza nakathandaza uNkulunkulu uyathulisa lesishayo lesi uyaqhubeka futhi Faro ungawenzi but-ke kunento ngifuna ukuthi siyibuke siyithandazele ngoba sesithethile kushumayela sila 28 uthi Moses Faro cha-ke senganivumela ukuthi nihambe yedwa kunento ngicela ukuthi Moses ungendele yona ningayi kashane